I pozdrav braćo i dobrodošli u novi klip. Danas ljudi pokazat ću vam kako da imate skinove u CSGO, vi koji nemate i ne možete da kupite, tako da je ovo način za vas. Prije početka klipa ljudi ostavite like, bacite subscribe, uključite zvono da ne biste nešto zanimljivo propustili i napišite komentare ako vam se svidio klip. Uživajte u ostatku. Otvorite ljudi svoj pretraživač i upišite ovaj sajt, naravno ostavit ću vam sajt u opisu klipa, tako da dođete što prije do sajta. Kada otvorite sajt ljudi pritisnite download free for Windows, izaberite gdje će vam biti spašena instalacija, idite sprije. Zatim dva puta brzi klik, idite da, i tu će vam se otvoriti novi prozor, tu će trebati upisati samo vaš email, idite ljudi launch. Pričekajte koji minut da vam se pokrene CSGO i to je sve. Kad uđete u CSGO otvorit će vam se novi prozor u igrici, jednostavno možete ovo smanjiti ovdje na ovaj plavi ovdje čošak i određujete koliko će vam biti velik ovaj prozor. Tako da smanjite ovo da možete pregledati vaš skin s desne strane. Kada se učitalo ljudi ovdje imate izbor, možete CT player, T player, čak ljudi možete mijenjati i skinove za oružje. Tako da pokazat ću vam kako to izgleda, ja ću uzeti T i naću neki skin koji mi se sviđa. Evo uzet ćemo ovaj. Ljudi kada izaberete skin vidjet ćete ovako u ovom okviru selektovano, ono će biti kao ovako zelenkaste boje. Tako da ćete imati ovdje pregled da znate koji ste skin izabrali. Sad ću vam pokazati kako to izgleda u igrici i to je to. Kada izaberete ljudi skin koji želite, samo pritisnite na tastaturi tipku delete i ljudi moji pokrenite igricu i pogledajte kako vam se sviđaju vaši skinovi. Sad ću vam to pokazati čisto da vidite. Kao što vidite ljudi, evo ga moj skin u T-teamu, tako da izabrat ću to. Uzeo sam ljudi rukavice, kao što vidite, uzeo sam također skin i za Glock. Tako da napišite komentare kako vam se svidio. Šta da kažem ljudi, uživajte u ostatku i čao!